Jubab Messi teka kampla ya ke jingkop girang eleka jung ke Egypt. Haga batang hapo ke kat minit lala ke Argentina Messi ban penkela perdet ya ke nosip ke jingkop jung ke Egypt. Hadu ka menit ke bah nyipupra ke Egypt kelatam arkol ya ke Argentina. Haga bagi nong pekai baro ki fans jung ke Argentina ke ritmen sim kladu jingkermen. Henry hakum kani kapor kepala tam arkol ke Egypt hadu kani ka minit. Dailing baka kamba jong Messi haga baka Argentina kalak ban kelibing pat ya kini ki arkol bat wat pan job sendon hakalas minit. Haka minit ke bak Hasan haga bau Yasser Ibrahim layo pan tepe ka kol pan ningkong nagam tak Egypt. Ula celebrate ya ke jing tep kol hakmat jong Messi ubadai kumutau world champion. Ban pen i keleu bau layo ban tep kol persya ya kata ka world champion. Nang ta ka jingdu jingkermen jong Argentina kadai namar bau Messi wata layo penalti haka menit ke ba arpui Henry ula miss napat ya kena ka penalti. Bat haka menit ke bah rupuh nyo. Egypt kalayo sasikol ling bau Mustafa Siko. Kabala penduk jingkermen Shisha ya ke Argentina ban penpai kela ya kini ki arkol. Ja ayu hapdengane ke jilikai haga bagi Egypt kelatam hadu arkol ya ke Argentina. Urang nileka jong ke Argentina bola penpau ya kene baka ke belajah madan hadin baka Egypt kelatam arkol udayu Lisandro Martinez. Haga bah hakum kata kapor nakaling jong Messi uklem kerana isu watang sikentin. Henry ula persyang bej ban panbol ya ki perlok players pan pas jauh. Hak bau Lisandro Martinez lapan pau pakane ke jingle jung Messi kemut bau dangdon jingkermen paka gem kapat kut kumta ke jingkermen ke dangdon ban yale hadu kalas minit bad deiru haka menit kabah nyip kendai haka bau Messi ulah tau kawe ke chances katau la assist Xiao Christian Romero ban yo tap ke gol ban ningkong bad haka menit kabah prapulai Messi ulah yo sasikol dalade. Ia kabala asis dau Gonzalo Montiel. Kabala penjakat yaki arkol jung ke Egypt. Bat swaban kutno artat ke jilikai haka menit kebak kendai pau plus R. Dayu Enzo Fernandez balayo bantep yaka kol penjob ya kabala asis dau Lautaro Martinez. Kumta day hangne baju bab kala Messi yaki rang leka jung ke Egypt da kebak penpai kala laikol tang hapo kakat R minit. Kabala pen sengap jar sisha ya kirang leka jung ke Egypt pan jem knap wap luwap hadu bakem nang syu pan le ha bagi pech bat yui ya kabor jong Messi hadu ka menit ke bah ni pra wat la tam arkol ndrei nakaling jong Messi marwe u klem padon ya kata ke jingdu jingkermen ban ong bala rem lupa nama haba pech bagi Egypt kelak kemen lupa hadu kene ke minit namar kelak kermen dik pan job pan tau ke history ke football bakala ban penlim ya ke world champion. Kumta kum balaong bawat kemen toho kadba ke jileka kampat kut ke Desya hangne namar ke Argentina kam ailat ke jingele hadu ke klip mat ke bakadu pan penlim ya ke Egypt hakum kene ke jileka ke badan kamtam. Kumta ke jingkop lupa jong ki rangelekai jong ke Egypt kelak hongpong penban daga ba penbangkai dagi arkol. Henry kelak kerwit kela haka last minute. Wadla ke jing kena bunjai kelami kamtam ke jing kena letu ya ke Argentina ke jing kena letu ya referee. Henry ke Argentina kelarung ke quarter final kalinti juga Egypt kelak kudno hakane ke World Cup arjar Henry. Kadba ke jing kena letu kalapur state kumbapur kading haulang yap. Henry pat ke jing le jung Messi mentau la taus non sakwe ka record haka history jika FIFA World Cup. Haka bawla pen keno ya ke record jong Maradona da ke balayo adu kendai teliki assist kadba Maradona prateliki assist. Kumtau Messi haka history jika FIFA World Cup mentau la poi arp weikol. Prakol tang haka neka World Cup mentau senam arjar arpun rio. Kadbau Erling Haaland badu Kylian Mbappe kleyo Mark Newcall. Bud balai pat u Hurricane jong ke England dan Rukol. Kumta kadba ke jingben bat jingkeno kidang purstet kadbau Messi par unang tau ya ke record kawai hadin kawai pat.
Kumta ka ay kakamba kabaw Messi lale ne kamit ha ka ne kijing lekay Persia ke Egypt ha kabaw wat ha bun ki fans la doni kijing du jing kermen Henry ha ka last minute pat Messi berkat Argentina klub penkemen sikade ha kabaw brup dalade la jauh mat ta kijing kemen hadin belajo Persia ya ke Egypt. Kum taru hak arta ka balai kendai snem dan teng tep gol Messi na kam tak Argentina hak World Cup. Kum ta hak quarter final ka France kan sei kun Persia ka Morocco hak step spoterik hak por sibaje siten. Nang ta ka Spain Persia ka Belgium hak khatwe trik Julai hak por khat arsteng minstep. Ka Norway Persia ka England hak step khat artrik hak por arsiten. Bar ke Argentina Persia ke Switzerland hak step kat arterik hak por Rusiten. Bar lada ke Argentina kan laban penlim ke Switzerland hak ni ke quarter final kumta hak semi final ke laban kendu Persia ke England lane ke Norway. Kublai sibun.